Hallelujah. Imana ibaha umugisha. The Lord bless you. Ibaha imbaraga. The Lord fill you with strength. Imbaraga z'umutima. The strength of the heart. N'imbaraga z'umubiri. And the strength of the physical strength. Kubera ko umwuka w'Imana atura mu mubiri muzima. Because the Spirit of God resides in a healthy body. Buriya no mu butumwa dutanga tugomba kujya dutanga n'uburyo umuntu akwiye gutunga umubiri muzima. So in the messages we give, we must also give the kind of messages and teach people how to keep a healthy body. Ukamenya ibyo kurya bigirira umubiri neza. We must know the kind of food to eat that make our bodies to be well. Atari ukurya gusa ngo inda yuzure, ukarya gusa ibifite umumaro mu mubiri. Not just to eat and fill the body, but eat food that's nutritious and beneficial to the body. Amen. Amen. Reka mbabwire aka kantu. I'm going to tell you something. Ndi umushoferi utwara imodoka. A driver that drives a car. Ariko imodoka yigize ikibazo ihagarara yose n'umushoferi agahagararaho. But when the car has a problem, it will stop, and it all stops, and even the driver stops. Umugambi nukuvuga ngo umugambi w'umushoferi uhagarariye aho. Meaning that the intentions of the driver, they stop when the car cannot move anymore. N'umugambi w'umwuka muri twebwe. So the same way, the intentions of the Spirit. Nukugira ngo ukomeze ukore imirimo myinshi myiza. The intention of the Spirit is for you to keep doing many good works. Kugira ngo ukomeze ukiranuke cyane. For you to continue to be righteous. Ariko iyo umubiri uhagaze n'umwuka hagarariraho. But when the body becomes stiff, the Spirit also stops working. Hallelujah. Amen. Niyo mpamvu mbasaba imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'umutima ari wo mwuka. So I pray that you will have physical strength, strength in the heart, and the spiritual strength. Nongerero kugira ngo nifuriza abantu bose amahoro yo mu mutima. And I also want to wish for everybody peace in their hearts. Abarushye n'abaremerewe umwami abaruhure. Those who are heavy and weary and heavy laden, that the Lord will comfort you. Kandi umwami abe hamwe namwe. And that the Lord will be with you. Hallelujah. Amen. Kanangiye kunezerwa ntarafungura igitabo biragenda bite? I am already joyful before I open the book to preach. So what will happen when I open the book? Rero ndavuze ngo abarwayi mu izina rya Yesu mukire. So I pray that the sick will be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Abafite ibibazo bibona ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Those who have heavy problems, that they may receive answers in the name of Jesus. Abarwaye indwara zidakira n'izikira umwami Yesu abakize mu izina rya Yesu. Those who are sick with difficult sicknesses, those that heal easily and those that don't heal, may the Lord heal you in the name of Jesus. Duhagaze mu butware bwa Yesu. We stand in the authority of Jesus. Amen. Amen. Reka dusome mu gitabo cya Esther igice cya mbere umurongo wa 11. Umurongo wa 11 haravuga hati verse 11. Ariko duhere ku 10 kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu tugiye kuhasoma. I want you to understand first of all, why we are going to read this verse. Nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima na vino ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karikasi inkone ndwi zihereza umwami Ahasuwerusi ngo
ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe kuko yari umunyaburanga. En français s'il vous plaît. Le 7e jour, comme le roi avait le cœur content à cause du vin, il dit à Mehoman, Bitsa, Ardouba, Bitka, Abigata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui étaient au service du roi Xerxès, de faire venir la reine Vashti devant le roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle. Amen. Amen. Ndashaka uyu munsi nagira ngo turebe ukuntu icyaha ukoze wowe ubwawe. Today I want to look at how a sin one person commits. Cyangwa se imyitwarire yawe ugize, or your character. Iyo myitwarire iragenda ikaba uruhererekane mu bihe igihumbi. That kind of character can be follow up to 1,000 years. The results of your character. Nukuvuga ngo hano turakomeza dusome. We are going to continue to read. Turaza kubona ko icyaha kigenda kiba uruhererekane ku miryango. We are going to see how a sin can be a continuous thing in the family. Yego. Icyaha rero ni imikorere imwe. A sin is something committed. Ni imikorere iva kuri Satani. It is the works of Satan. Ni imikorere igaragaza nanone imikorere yindi myiza iva ku Mana. And the sin also will reveal the difference about the other good works that come from God. Icyaha, sin, umuntu ufite ibyaha muri we, a person who has sins in them, ari byo mwene data watubwirije neza, and that is what our sister has been preaching to us. Ahantu hari icyaha, a place where sin is, ntabwo hashobora gutura urukundo na rimwe. There can never be love in a place where there is sin. Urukundo nkuko yadusobanuriye, urukundo rufite impinduka. Just as she explained to us, true love brings change. Umuntu utarihana ibyaha ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, a person who has not repented of their sins to receive Jesus Christ as their Lord and Savior, muzamubonana ibisa n'urukundo ariko atari urukundo. You will see something that wants to look like love, but it will not be love. Kuko umuntu ukiri mu byaha akunda uyu akanga uyu. Because a person who is still in sin will love one and hate the other. Yaza kugukunda wowe ukibeshya ko agukunda. They might come to you and they show you some kind of love and you think it is real love. Kuko habonetse impamvu yo kukwanga yakwanga. Because if there is a reason for them to hate you, they will hate you. Kuko urukundo ntirutuye muri we. Because love does not reside in them. Reka twongere tugende 12. Let's read verse 12. Haravuga hati, ariko umwami Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegetse. Yamutegekesheje inkoneze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumanira muri we. En français. Esther chapitre 1 verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent l'ordre du roi. Le roi fut saisi d'une grande colère, d'une fureur dévorante. Amen. Alléluia. Ngo yanze kuzanwa n'itegeko ry'umwami.
she refused to come, to hearken to the law of the king and come. Ubundi kwanga kwitaba ugutumyeho, In most cases, refusing to honor an invitation, cyangwa kwanga kwitaba uguhamagaje, or to refuse to come when you are called. igisobanuro cyabyo ni ugusuzugura. The meaning to that is disrespect. Icya kabiri ni urwango. The second one to that is hatred. Ni ukudakunda uwo muntu ugutumyeho. It is because you don't love the person that has called for you. Ariko ndashaka kubabwira ko atari Vashiti wari ubikoze. But I want to tell you that it was not Vashti's own doing. Yari amaze kubona umwami umaze kugira icyicaro muri we. Yari amaze kubona umwami wagize icyicaro muri we. She had gotten a king that had a seat in her heart. Uyu mwami yari amaze guhereza intebe muri we ni umwami Satani. She had another king that she had given a seat in her heart, and that other king was Satan. Ko Satani nawe ni umwami w'iyi si. Because Satan is also the king of this world. Haleluya. Amen. Nuko ngo ibyo Vashiti yasubizaga yabikomoraga muri uriya mwami winjiye muri we. Meaning that Vashti's character was a result of what's in her heart, or the king that she has put in her heart. Turakomeza tumanuke hasi. We continue to read down. Umurongo wa 13, umwami hari ikintu yahise atangira gukora. On verse 13, there is something that the king did immediately. Haravuga hati, umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Merisena na Memukani. Abatware barindwi b'Ubuperesi n'Ubumedi aribo bashyikiraga umwami bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Français. Chapitre 13 et 14, versets 13 et 14. Oui. Le roi s'entretint avec les sages qui avaient la connaissance des temps, car les affaires du roi passaient devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit, et qui l'approchaient. Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Menukan, les 7 princes perses et mèdes, familiers du roi, qui occupaient la première place dans le royaume. Amen. Arababaza kuri 15 ngo umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko ry'umwami. Umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkoneze. 15. Selon la loi, que doit-on faire à la reine Vashti qui n'a pas exécuté l'ordre du roi Xerxès, transmis par l'intermédiaire des eunuques? Amen. Umwamikazi amaze kwigomeka ku mwami cyangwa se ari we mugabo we. When the queen had revolted against her king or her husband. Ahangaha umwami yashakaga kumenya niki cyakorwa ku mwamikazi cyangwa se ku mugore we wakoze gutyo. Here, when the king called this man, he wanted to know what can be done to the queen or the wife that has refused to honor his call. Haleluya. Amen. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, in our everyday life,
ikintu cyose ukoze mu gihugu, everything you do in the country, uretse ko nta handi wagira icyo ukora, aho ariho hose wajya haba ari mu gihugu. everywhere you go, there will be a country. Niyo wajya muri Afurika haba ari mu gihugu. Even if you go to America, America is also a country. Niyo wajya mu Burayi ni mubwo harimo igihugu nyine waba ugiye mu gihugu. Even in Europe, you will be in a certain country in Europe. Haleluya. Aho hose rero niyo ugize ikintu hakora, bamenya itegeko rikurengera cyangwa se itegeko riguhana. When you do something in the country you are in, they will know what kind of law to apply to what you have done, whether it is a law that defends you or punishes you. Mwisi bafite amategeko aguhana. In the world, they have laws that punish wrongdoers. Ndashaka kubwira ngo iyo baguhannye, I want to tell you that when they punish you, igihano kirangirana wowe n'ibyo wakoze gusa. The punishment will last with you and what you have done alone. Ariko mu bwami bw'Imana ntago birangirira kuri wowe gusa. But in the kingdom of God, it does not end with you, the wrongdoer, alone. Biba uruhererekane. It becomes a generational kind of punishment. Biba uruhererekane. It's generational. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, in the first letter of John, wahansomera ibice bitatu umurongo wa 4. Chapter 3 verse 4. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu umurongo wa 4. Umuntu wese ukora icyaha abagomye. Icyaha nibwo bugome. Muri societe yacu, in our society, iyo ugize umuntu ukorera icyaha, when you wrong someone, nukuvuga ngo icyo cyaha kikwerekana kubaye umugome. It means that sin will portray you as an evil person. Bishaka kuvuga ko umuntu atari umugome, meaning that a person himself or herself is not evil, ahubwo ikimurimo nicyo kigome. But what's inside them is what's evil. Kubera iki gihindutse ubugome? Why has it become evil? Nuko bizabura uruhererekane mu muryango wose. It's because it will be a generational thing in the whole family. Haleluya. Amen. Iki kintu vashiti bari bafite impungenge yuko kizakomeza no kuba ku bagore bose. They were concerned that what Vashti had done will be a generation thing to all the women that will come after her. Dusome 16 verse 16 ndi kuri Esther. 16 haravuga hati, Memukani asubiza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose. Esther, chapitre 1, verset 16. Devant le roi et les princes, Memoukan dit, la faute de la reine Vashti n'atteint pas seulement le roi, mais aussi tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Xerxès. Amen. 17 ngo kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo ngo bizamamara mu bagore bose. Ngo bitume basuzugura abagabo babo nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwitaba akanga. 17. Verset 17. Car le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes,
Quand on racontera que le roi Xerxès avait dit de faire venir la reine Vashti devant lui et qu'elle n'est pas venue, elles se permettront de regarder leur mari avec mépris. Amen. 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 Iki kintu kibaye cyo gusuzugura, When this thing of disrespect happens, abakuru se cyangwa abasobanukiwe the elders or those who are knowledgeable cyangwa se abanyabwenge or the wise, bahise bamenya ko icyo kintu ni ikintu giteye ubwoba. they immediately recognized that that thing which she had done was something very scary. Bahita bamenya yuko icyo kintu yakoze abandi bagore bose nibacyumva bazagenza nkawe. They realized that when that thing she had done, when all other women hear about it, they will follow in her steps and do the same. Ibi bintu birahari cyangwa ntibihari ubu ngubu? Is this thing there today? This behavior, is it present today or not? Birahari ntibihari? Not. Nuru ruhererekane n'uwango icyaha cyose wakora. It is a generational thing, meaning that any kind of sin that you do. Reka mbaho urugero rutoya. I'll give you a small example. Dufite ingero nyinshi tugenda tubona. We have many examples that we see. Niba umukobwa yarabyaye umwana akamubyarira iwabo atashatse umugabo, when a girl gives birth while she's still at her parents' home before she's married, n'uyu mukobwa nawe azabikorera abyarire nawe mu rugo. This girl will follow suit and give birth while she's still at home. Cyangwa se niba abyaye umuhungu nawe atera inda umukobwa w'ahandi. And if that man gives birth to a son, the son will also impregnate another girl before marriage somewhere else. Ni ukuvuga ngo icyaha cyose ukoze kuko waciye ku itegeko ry'Imana, meaning that every sin that you commit because you have disobeyed the law of God, ni ukuvuga ngo icyagukoresheje ucumura ku Mana gikoresha n'abawe. meaning that what made you to sin will also make your children to sin as well. Mu yandi magambo iyo ukoze icyaha uba ugaragaweho n'ubugome. In other words, when you commit a sin, you are seen as an evil person. Kuzatuma abagukomokaho nabo bazakora iby'ubugome. Because it makes those who will come after you to commit the same sin. Iyo ukoze icyaha, when you sin, uba uhaye icyerekezo kibi umuryango wawe. You give a wrong direction to your children, Salomo, to your family. Salomo umuhungu wa Dawidi, Solomon, the son of David, ise aramubwira, his father told him, ngo Salomo mwana wanjye, he said, Solomon, my son, korera Imana ya so, serve the God of your father, iyo so yakoreraga, the God that your father served. aba ariyo uzakorera. Serve the same God. Yaramuhaye icyerekezo cy'ubuzima. He had given him a good direction for life. Yaramuhaye inzira yo kugenderamo. He gave him a good way to follow. Alleluia. Amen. Iyo ugendeye mu Mana, when you walk in God, iyo wakiriye umwami Yesu, when you receive urwo Jesus, ruhererekane that generation rw'ibikorwa wowe mubyeyi wakoze bigenda bikurikira abawe, of the works of the parent that has done, wowe yuvuyemo ukakira umwami Yesu, when you come out and receive muri Jesus, rwa ruhererekane wowe ugiye ku ruhande. when among the generation of that person, one person received Jesus, that person is set aside from that generation. Nuko ngo uriya mugozi wo ukomeza ku bandi batarakira umwami Yesu. Meaning that rope will continue to move for those who have not received Jesus. Alleluia. Amen. Iyo uvuye mu gakizwa ubugiye inyuma y'iye karande. When you exclude yourself from that lineage and receive Jesus Christ, you step aside, you are set aside, you are no longer victim of the generational curses that come from the parent. Niyo mpamvu mu bintu byose ukora,
That means, that is why in everything you do, niba ufite amahane n'umwana wazagira amahane. if you are a strifeful person, your children also will be strifeful. Niba uri umwegoyiste n'umwana wawe azaba gutyo. If you are selfish, the children too will be selfish. Nubwo wazana ibintu byose ufite byose ubimuzane ngo ubimuhe, azamera nk'uko umeze. It doesn't matter what you give to your children. You may give them all the things they need and have, but they will still have the heart of selfishness like you have. Niyo mpamvu dukwiye kugenda muri iyi nzira twihannye ibyaha. That is why we must tread on careful ground, with repentful hearts. Yohana, John, yatumwe n'Imana. he was sent by God. Azatanga ubutumwa. He came preaching, buvuga ngo mugorore inzira z'Uwiteka. saying that prepare your ways before the Lord. Yavugaga ngo mwihane muve mu byaha. He was preaching repentance. Ibi byaha tubikoreraho umurimo w'Imana. These kind of sins, we even serve God with them. Dufite ubugome mu nzu y'Imana. We are criminals. We have bad hearts in the house of God. Ntitujya twumva mu nzu y'Imana. Uko utumva Imana niko n'abana bawe batazakumva. We don't listen. We don't pay attention to God. Just as you don't pay attention to the things of God, it's the same way your children will not pay attention to the things of God. Haleluya. Amen. Tuzajya mu ijuru. Tuzajya mu ijuru. We shall go to heaven. Ariko ijuru tuzajyamo turihera ahangaha. But the heaven we shall go to, we begin that from here. Nababwiye ko iyo utwaye imodoka iyo ipfuye uhagarariraho. I have told you when you are driving and the car gets stuck, you got stuck with it. You stop. Iyo uvuye mu mubiri rero utabaga mu ijuru kandi uri hano mu isi, ubwo niyo uvuyemo ntaryo ujyamo. So when you depart from your body, if you have not been living in heaven from here on earth, even when you depart from your body, you receive no heaven. Samuel ibice 2 murongo wa 12. Samuel wa 2 umurongo w'9. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka? Ugahangara gukora ibyangwa nawe. Wicisha Uriya w'umuheti inkota kandi ugacyura umugore we umugira uwawe. Kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore, umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. 2 Samuel chapitre 12 versets 10 et 11. 9 et 10, c'est ça? Oui. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait? Tu as abattu par l'épée Uriel le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Amen. Amen. Tu veux 11 aussi? Et 11 aussi. Et verset 11. Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uriel le Hittite pour en faire ta femme. Amen. Amen. Uru ni uruhererekane rw'icyaha kandi harimo n'ingaruka z'icyaha. This is a generational sin and also the outcome of sin. Haleluya. Kubera ko yicishije inkota
Because he killed with a sword. kandi yicishije inkota akoresheje iy'abandi. And he killed with another man's sword. Imana imusohozaho yuko mu rugo rwe And inkota nawe izakora mu rugo rwe. And God brought it to pass that in his family also the sword will not depart from his family. Yicishije Uriya uwo mugabo, He killed Uriah, atarangije atwara umugore, nuko ngo yarishara na Sahura. and then after he took his wife, meaning he killed and he also stole. Haleluya. Amen. Iyi nzira ino nzira y'agakiza This way of salvation, muyibemo muyikijijwemo neza. be in it with true salvation. Ibi ni hari ibyaha tugenda tubona muri Bibiliya byanditswe byagaragajwe. There are some sins that we read about in the Bible that have been revealed. Ariko iyo umaze kubana n'Imana, umaze kureka biriya byaha, But when you become one with God, when you become saved, and you depart from those kind of sins, kuko ntabwo ushobora kureka ibyaha nta yindi mpamvu ihari. because there is no other way you can depart from sin without any other reason. Kuko umuntu avukira mu byaha. Because a person is born within sin itself. Ntabwo ushobora yo kubivamo, ntabwo byashoboka. So you cannot depart from sin without any reason. Iyo wakiriye rero umwami Yesu, So when you receive Jesus Christ, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, and you depart from sin and what looks like sin, ukirinda uru ruhererekane rw'ibyaha mu muryango wawe, and you get delivered from these generational curses of your family, n'ingaruka zabyo mu muryango wawe, and the outcomes of it, the result of those sins in your family. Imana irakwegera. God will come near you. Imana irakwegera God comes near you. kubera ko ntitura mu byaha, Because when we depart from sin, ikongera ikaguhishurira n'ibindi bitanditswe muri Bibiliya. and then he reveals even other sins that are not written in the Bible. Mu yandi magambo ugira amakuru arenze ayo wari ufite. In other words, you are well informed more than you have been informed before. Ikazi kakubwira ati burya. He will come and tell you, you know what? Burya haranditswe ngo ntukanywe inzoga. It is written, don't drink alcohol. Atariko jewe noneho ndakubwiye ngo niyitwa sanza rukore ntukoreho. But I will also tell you that if it is written, it is said don't drink alcohol, but me I am telling you that even that is written without alcohol. Kandi ahandi batubwiye ko nta rukore ibamo. They have told us there is no alcohol. Haleluya. Iyi nzira tukwiye kuyibamo twanga ibibi urunuka. We must walk this journey with a special hatred for sins. Igihe cyose uzajya ubona uguye mu cyaha ujye uca bugufi. Every time you find yourself sinning, you must humble yourself and repent. Abarokore muri iyi minsi barabidefanda aho kubyanga. The believers of today, they are defending sin. Aturumva ati na Dawidi ati Imana yaramukundaga ati rwose. Ewe. They give all kinds of examples, giving David as an example because the Lord loved him, so they think they have the right to sin. Just as God forgave David, so he will forgive them as well, because he loved him. Buri munsi uko duterana dusoma ijambo ry'Imana tugenda twunguka. Every time when we gather to study or to read the word of God, we are elevated, we know better, we are more informed. Niyo mpamvu hariho Bibiliya ngo tuyisome. That is why there is a Bible for us to read. Ariko noneho Imana ikongera ikarenzaho igashyiraho umwigisha. But then God will also go beyond the Bible and he will bring about a preacher to preach. Koko Imana ishobora kuguhishurira n'ibitanditse hano. Because God can reveal a lot more than what's written in the book. Ariko ugumanye Bibiliya, but when you have the Bible, wagumana ibyo gusa.
You will have only what's in the Bible. Rero uko twumva ijambo ry'Imana, So as we listen to the word of God, ijambo ry'Imana rigira impinduka ku buzima bwawe. let the word of God bring change in your life. Ijambo riguhindure, Let the word change you. kubera ko ijambo uzi Because the word that you know ritigeze riguhindura, that has not changed you, iryo jambo ntaryo uzi. that word you don't know. Koko ibyo uzi bigomba kukugirira umumaro mu buzima bwawe. Because what you know, it must bring change. Warabyumvise gusa, You have heard only, ubifata nk'amakuru. and you have just Niyo memorized mpamvu it as n'umwigisha, it is. niyo mpamvu n'umwigisha That is why the preacher wigisha ibitaramuhinduye who preaches that which has not changed him, cyangwa se akigisha atarahindutse, or he preaches without changing, ni umubeshyi, that person is a liar. ni umunyabinyoma, He is a liar. ni mwene wabo na Satani. He is one with Satan. Kubera iki? Why? Iyo ubwira abantu ngo Imana igira neza itarakugirira neza, ububeshyi. When you tell people that God is good, and he does good, and he has not done good for you, then you are lying. Iyo ubwiye umuntu ngo va mu byaha wowe ukibirimo, uba umubeshyi. When you tell a person to live the life of sin and you are still sinning yourself, then you are lying to that person. Hari abantu bagoranye na Yesu cyane barananirana, abitwa abafarisayo n'abasadukayo. There are people who were difficult in the times of Jesus, called the Sadducees. Babwiraga abantu gukurikiza amategeko y'Imana, bo yarabananiye. They were telling people to follow the law of the Lord, and for them they were not doing it. It was difficult for them. Nubona ufite ikintu uzi gukora washoboye mu ijambo ry'Imana wumvise, ngwino kitubwire. If there is something that you have managed to leave behind, Niba in the word waragishoboye, of God, come and preach about that. If Amen. you have managed to leave it Imana behind, ibagirire neza, the Lord bless you. Imana ibaha imbaraga The Lord equip you with zo strength. kumenya ikibi n'icyiza. The Lord strengthen you to know Niyo good mpamvu and bad. biriho ari bibiri. That is why they move together. Niyo mpamvu hari icyiza hakaba n'ikibi. That is why there is good and there is evil. Kandi Imana yaguhaye umutima w'ubwenge And the Lord has given you a heart of wisdom wo kumenya icyiza n'ikibi, to know the good and evil, kugira ngo uhitemo so that you can inzira choose igororotse a straight line, ijya mu bwami bwa Data. a straight path that goes to the Lord's kingdom. Murakoze, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Bless you.